učenicima za fair play ponašanje na sportskom terenu. Imamo, evo, veliko nam je zadovoljstvo da je jedan fair play karton pao danas. Dobila ga je Lucija. Gospodin Kristijan Cinkopan je s nama, predsjednik tehničke komisije ovdje na ovom prvenstvu. Pa da čujemo što je to Lucija fair napravila. Pa ja mislim da bi najbolje bilo da nam Lucija sama ispriča što se dogodilo. Ja ono što ja znam to je da je kod rezultata 1-1 u setovima i 8-5 u trećem setu sama pozvala time out zato jer je bilo žao protivnice koja je bila uznemirena, plakala i sl. Ali evo, ja bih zamolio Luciju, ona sigurno bolje od mene zna. Dobro, Lucija, evo, reci nam što se dogodilo. Pa, moja protivnica je bila puno mlađa od mene i ja sam dobila par poena za redom i ona je počela plakati jer je mala. I meni je bilo jako žao i skužila sam da neće moći nastaviti igrati, da neće moći završiti set kako se spada. Pa sam im pozvala time out da se malo smiri jer je mala, Pa da joj olakšaš. Da. Prekrasna priča, ovo je zaista, evo ja ovo zaista u Hrvatskom školskom sportskom savezu radim već dugo, ova državna prvenstva je zaista prekrasna priča zašto je Lucija dobila fair play karton, pa evo predsjednik će ti dodijeliti fair play karton za tvoj fantastičan potez i samo nastavi tako dalje. Evo možete joj Cinkopan. Zaista sam ponosan što imamo ovakav primjer fair play reakcije od jedne, u koji razred ideš Lucija? Jedne učenice 7. razreda i zbog toga je tehnička komisija za provedbu školskog državnog natjecanja u stolnom tenisu odlučila da da Luciji karton, ali ne žuti karton, nego fair play karton. Evo, kreni nam samo Lucija ovako da se vidi, dakle Lucija je dobila fair play karton. Prekrasna priča, samo tako nastavi. Evo samo vas, gospodin Cinkopan, mi smo na četvrtfinalu, natjecanje prolazi u najboljem redu. Natjecanje prolazi što se tiče organizacije po meni jako dobro. Sve je neko posloženo, svi znaju što treba, kako treba, nema nikakvih incidenata, nema situacija u kojoj bi nas trebalo zabrinuti, da trebamo reagirati, tako da mislim, ja sam osobno jako zadovoljan. Talenata ima, vidimo da je zaista vrhunskih stolnotenisskih talenata ima ovdje. Pa ovdje ima prvoligaških mečeva, zaista sve ima šta pogledati. Koliko ti dugo, Lucija, treniraš stolni tenis? 4 godine. 4 godine. Da. I kako ste do sad, kako prolazite u ovom četvrtfinalnom susretu? Pa igrali smo protiv Donjeg Miholjca. Aha. I izgubili smo. Mislim, sad se trenutno još igra. Igra se još, ali oni vode sad. Dobro. Ti se i onako kući vraćaš s najvažnijim kartonom i najvažnijim rezultatom biti čovjek. Evo, to je... Reci nam, Lucija, koju školu pohađaš? 3. osnovnu školu Bjelovar. Evo, tako. To se zna i koja Tako je, škola tako je. odgaja Ovakve ljude. lijepo djecu. Najvažniji karton u životu. Hvala Lucija, hvala gospodine Cinko, pa nadam se da će nam i do kraja dana proći ovo natjecanje kako treba i sutra, evo kad su na rasporedu polufinala i finala. Nastavljamo pratiti ove četvrtfinalne susrete. Uživajte.